One, two, one, two, one, two, one, two. Okay, that's on Sox's camera. Okay. Okay. Well, you know, Mandela has been an icon for the entire world for fighting for freedom for oppressed people, and also for handling the transition of It's fine. When they play music, it's gonna be higher. Okay. I'm talking on the mic. government in a peaceful and smooth. One, two, one, two, one, two, one, two. Okay, so they are both separated. I get. Okay, sure. ho tla thusa ho sebetsa hantle dithutong tsa bona ba re library ena e haufi le malapeng a bo bona sena se tla nakong eo letona la bonono dipapadi le boithapollo Gaten Mackenzie mmoho le tonakgolo ya Free State Makhwina le Tswa Mathae e ka stana le batona a mang a province ba nehelane ka library ho setjhaba sa Qiding sehopotsong sa letsatsi la Mandela barutwana ba di behile jwana la library ena ho tlisitse le Thabo dipelong tsa rona re le bana hobane re nkile nako re sena library ene re thusa ho bala hobane ha re tlile mona ra kgona ho bala hantle ho fumana ho thotse khotso. We needed this. This guys. So we thank you very much hobane like re khona ho ba le access to computers, to internet. E khona re lo re e thuse bana ba bang be lo re they are not even able hore ba etse di homework bo mahae ya ba thusa so ba khona lo re batle library mo ba tlo etsa di homework tsa bona mona. letona la sepolesa Senzo Mqunu le re le amoela diphuputso tsa dikelo tsa molao le dikoso tse hlahletsweng kgahlano le yena DA umkhondo wesizwe ikastana le EFF di hlahletse dikoso tsa dikelo tsa molao kgahlano le Mqunu mme di motlosa ka ho lahlehisa parlamente ikastana lo ba le maqhama le maqulwana a dinokwane ka jeno Mqunu o buisane le lefapha la ditaba la SABC ngwelezane empangeni le bopole ka le boya la province mo sehlopha sa ANC sa tshebetso sa lebatowa la Musadlada se keteka letsatsi la Nelson Mandela teng Mqunu ya filwe matsatsi a ikgethang a phomolo o re komishene ya diphuputso dikosong tsena e tla paka hore ha ana molato. I must say that I've got lawyers, I've engaged lawyers on this matter, and by and large, the matter is on course. And I request that all of us in the country, including media, and I must say to you, my feeling is that media have already passed judgment without hearing the other side. But let's wait for the on all these matters, and I'm looking forward exactly to that. ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bohlano mme tsona re tla di ballwa ke tsietsi tsika moholane Thabo Mokone le Lebo Maoela hore A Thella Lesedi FM ke molle mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away.
shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, yeah. Shine bright like a diamond. 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 Ha letsatsi le rapama sa sanka le re a Thella afternoon drive show go Lesedi FM e ba le digalala Thabo Mokone le Lebo Maoela ba di hula mmogo le Kakapa Bongani Chabalala di hora tse tharo kaofela tsa monyaka o sa feleng the best. Top number 7. Hakule wa holo khaitsela motho sontso le fela jwalo Mohamedi. mmino o phamisang moya le tse ding tsa moraorao tjena ke monyaka fela go ya go ile mamela re a Thella manta go isa ka la bohlano go renya boraro o fihla ka hora ya botshelela go Lesedi FM ke molelwa Ho lahlehelwa ke wa leloko ho bohloko mme ditjeo tsa lepato di ka ba boima ka One Life o ka pata ditho tse 16 tsa lelapa ho fihlella ho 50,000 motho ka mong o be o fumane melemo ya grocery hlaho ya lejwe le ho feheletsa mofu SMS tsa cover ho 34546 One Life Insurance Limited ena le license ya insurance ya bophelo mme ke FSP melawana le dipehelo di inthaneteng ditefello ke tse tlwaelehileng Lesedi FM ke molelwa mogwabo wa setso le puo ya Sesotho Mamedi le shoma fela metsotso re foraletse hora ya bone re lebohile ke ni tlotlisang morupi ka ditaba tsa hora ya bone re kena mokgahlelong wa bobedi wa drive time etuka malakabere ya Thella afternoon drive le Lesedi FM re hasa ka kotloloho ka mana ka Soweto mo mamedi ho monate ke kgetlo la pele re tswa ka tsela mofuta o tjena top lama 7 mme re tlo bona batho re tlo sebetsa pela batho ba bona brand ha ntho bohlokwa ho feta brand e tle bathong mme re a bona ka tseno re brand ba Lesedi FM ke bona bo boholo bo amohetswe ka haro Soweto ho jalo fela khaitsela motho mme ha re anka fela batho re nkile brand bo boholo ka tsele makatsanga ka haro Africa borwa mmohokwana le Soweto eleng Disoufeng itse re tobana ba re man le se le number tseka ba re there's no way ho ga re tsamaye le lona re tsamaya le lona mme he Mohamedi o ile o tlopejana re na le guest presenter rona eleng Sepiri me Sepiri he hona jwale ha re sa bua le ena le guest presenter re bone hore mesebetsi ya rona e tlile e tlankwa ha bonojana fela ga a ntatega Lebo re leboile o sebeditse ho lekane ho rengene he re tlo buisana le ena jwalo ka motsamaisi wa Disoufeng Sepiri ga o amohela hape ho reng ena mo eleng hore ha o sa le sebudi re tabotse contract re bone o tla renkela mesebetsi ntana ke a lewa o slebza no ne ke re no if abuti Thabo kgathetse ke teng ke misale so for a month Sepiri ha re bue ka mosebetsi wa lona ka tseno haholo ka letsatsi lena la Tata Nelson Mandela re shebe social responsibility re bone re tswile le lona o seng re ntse mosebetsi o moholo ha re bue ka letsatsi lena ho lona jwalo ka Disoufeng le mosebetsi o lo yentseng o senga ka tsena but ba ntho e etsaetseng today ke rata too much because rona as Disoufeng our Mandela Day is every month is a daily thing ere phelang because re passionate ka the community especially mo Disoufeng eleng teng it's your average township everyone ne go thotse re be re bula kitchen re soup kitchen so what we did today earlier on go mosa wa thuto ke ntho re etsang once in a while community gore ha o bata re you know what a re bone re ka etsang chef re bitse community neng ke bonkgono ke bontate mogolo neng ke bana so today re stretch it but within range ya Meadowlands ra be re tshakela ko mosa wa thuto center for disabled people so it was a beautiful morning Lesedi FM batlile friends of Disoufeng batlile Meadowlands police station batlile re hosted about 80 people sure go apeilwe mo le go entswe garden go pentilwe and all that ra be re kenya DJ Mokone wa rona mo la ba tshware ka di 1s and 2 you know ha ke kena le family ke tsamale my 9-year daughter o
kula bona motho a le mo momenteng ya hae a shebile ngwana o pushwang ka wheelchair and be ke mmona o tshwaregile, you know what, because more life in reality is that it's not everyone o nang le privilege ka so le nna gore ke monke a be part of Mandela Day gore, you know what, show kindness out there. Sure. You know, there's the stories everyone on an opinion ka Mandela, but what I said to the if there's one thing that I'll take away is ore rutile go ba kind. So ke itumetse too much of what we did together le lona le FM, but like it kere what we did rona is Disoufeng ke ntwe re dudlang re etsa ha re etse fela ka di 18th of July, almost every month re bitsa community and say arna Timboroto. So ke itumetse too much. Ke rata haholo tabena re ile ga bua le wena mme wa re fa yona ka re ho studio wa re bana beso rona ntwena ke ntwe re phelang mme ke nahana hore le Lesedi FM itse ha ba dutse fatshe ba etapele ba re batho bana ke bone ba re hloka hore re tsamaye le bona mme ho hotle haholo ho bona hore ha jwale re se rena le setswalle se yang pele se sa felleng mona ga tse bona di project tse ngata tse leng ho ntse o sebetsana le tsona tse tlang hape tse re tla re bua ka tsona hona Lesedi FM kwano re tsebisa basadi ho rona le taba e tlang bakeng la basadi mme he ha re batlo gore re nne re bue tse ngata rona le wena re tla bua le wena ha re se re bua ka ya basadi empa re le buile ka tsele makatsang hore o ile o etsa bonnete ba hore re be karolo ya mosa wa thuto ka jeno re bone ha bana ba banyane maphelo a bona a fetoha mme le ba banyane ba bang be leng hore motho ha ke ba kgathalle le utusa fela a bone hore ho a hlokahala hore ke etse phetoho re leboha haholo ka seo se entseng jalo ka moetapele wa Disoufeng kwano le basebetsi ba hao ha re re kene mona ne re ba sebala basebetsi mo batho bana ka ga batla mosebetsi bana man e ka re ke hae mona ke chilasi family moya wa bo family wa qoqo fela ke bo no re batla di hudi tse tshwana le tsa lona ba kgona ho jwetsa boso ya bona re batla bona re batla material eo me re rata seo ntate tswela pele ka mosebetsi o motle o etsang pele ya pele fela sena se tswalle ho a bona ga se felle mona e se ile hae mona mme le wena Lesedi FM ke hae no o slebza ke lebo ga lona bothibo ke kopa o touch base mo e ya ba bereki again this morning ona le ntatone ke dutse le ena and be re touch base ka taba ba bereki ba rona and ka re ko ena, you know, if there's one thing e ke bless you ka yona ke ba bereki because if you look at spirit sa bona and all that wa bona se motho o yang go emetse salary ke motho o leng molo wa ba tlo etsa that thing and in khopotsa our tagline rona re go Disoufeng, you come as a guest and you leave as a friend. So exactly ntwe le boneng ke ntwe ba iphela gore that spirit, that energy re pushetsa go di customer, so that energy re pushetsa go Lesedi FM ra leboga to everyone behind the brand re dumetse Sapire re le bula holo fela rona re tlo tsama mona ke sebeneng rona re bone ke hae se bile ke bone re hutse re alletswe ka mane ke na le lona ke lebetse tse monata around the corner Sapire re le bula holo fela buteke thank you ke o taba mama di shaba metsotso e le shomela metsotso tseletseng re foralletse hora ya bone o mametse Lesedi FM re A Thella afternoon drive ke hona fela o keteka letsatsi la Tata Nelson Mandela re tlo buisana le meti wa rona Mlindo the vocal se bile o tlo boela re binela hape ke re wa tseba ka la bohlano re na le tsona di live performances mo teng di bini kapa ba batlang ba re binele jwale Mlindo a re ba fetoleng jana ho jalo fela momedi me o santsa le teng Mlindo the vocalist wa kena hona jwale wa kena ke re staging 5 4 3 2 1 Mlindo the vocalist washa put right no re a phela ya Mlindo o tsile mo mamedi a ilolla ra batho bana ba bua Sotho se thata bana putse sibonga ukuba nawe man awusitshele bowulebele usebenza sinesikhathi singakuzi bowulebele wenzani kwenzakalani kunento ekhona manje kusho ukuthi no malume kahle asikaze siye ukusebenza yabo the music has always been made ukuthi nje besinga release because we were taking some time ukuthi yabo personal growth yabo kubalekile since just taking a break and actually absorbing yonke into ukuze ngikwazi ukubona ukuthi okay siya kuphi kahle with the direction of everything hona le bina ha ke ratang haholo bamthathile love wame ne ke lla go wena Mlindo a ke bina pina eo ha re utlwe sound ya hao hona jwale e fetwile kapa ntse ile hona mo ngingasho nesiswami ukuthi no it's still the same Mlindo leyo maziyo lo elengoma leze depression in terms of production no ngasho nje ukuthi umfana okhulile yeah isikole sifakiwe so yeah
a re bue ka mosebetsi wa hao ka jeno 67 minutes ya hao jwalo ka sebini Afrika Borwa batho ba ngata ba shebile ho lona hore ha Mlindo a etsa le nna o tshwereng ka nna ka kgona ho etsa wenzeni namhlanje for abantu eningizimu Afrika okokuqala nje ngivuke early ngabo 6 ekseni kuyinto engajwayelekile leyo ngibuka umuntu early we went to endaweni le yase Alexandra there's a lady there on a center le yama ibizwa ngani ngezingizi orphanage ngizwa mina English yes so we were there just actually helping with painting the center and also giving out like food vouchers to the community and the kids that were there igona sikwenzile nje namhlanje siyabonga are mabenkeleng top lama 7 a khutla re tsole pele ka puisana rona le shomele metse robong fela le skoto ka mara hora ya bone re mabenkeleng ra khutla Lesedi FM ke molle mogwabo wa setso le puo ya Sesotho re na le dipuo le meetlo e fapang le seriti tshepa clientele life ho fa funeral cover e kgonehang e lefang nakong ya dihora tse 24 SMS tsa lesedi ho 34774 ke lesedi nomorong ya 34774 mme re tla o letsetsa clientele life ke mofani wa semolao wa insurance ya bophelo le tshebeletso tsa ditjhelete ho sebetsa tefello tse tlwaelehileng mme ho na le melawana le dipehelo utlwa phapang kolong e tlatswang ka Shell V Power o ntso tseba hantle hore Shell V Power e hlwekisa ditshila 100% e sa siye letho e hlwekisa dikarolo tsa bohlokwa le tsa bobebe tsa engine e boloka engine ya hao e sebetsa hantle jwalo ka entjha jwale he kenya senotlolo o utlwe mofuthu wa ho labalabela tsela e ka pele e tlatse sweet ka Shell V Power ka jeno o hlonne o be motjheng wa ho ikutlwela monate wa ho tshela petrole ena e ikgethang diphihlelo le tshebetso di ka fapana etela shell.co.za ho fumana lesedi le leng hape Thabo Mokone le Lebohe Maoela hore A Thella Meadowlands Soweto ke Disoufeng restaurant e bang o kena fela marangrang mane o search hore Disoufeng o tla re fumana le rona re dutse mona ke lapeng fela ha jwale re santse re na le Mlindo the vocalist e leng hore pele re mabenkeleng o ne a re tsebisa hore yena ka 67 minutes ya hae o entseng go na le kamane ka Alex mo leng hore o ne a le lehaeng la bana ba dikhutsana mme ba thusa ka mono ba fana ka di voucher tsa dijo ho le monate gaitse le motho o na le project stablan se leng hore o sentshitsa ha jwale se bitswa eng project yao igama le album le sikhipha izolo iphuma midnight ibizwa uhambo the journey sisenzele into ekuthiwa cross 19 ukuthi iziphume so uhambo the journey igama lakhe ubuka ka ngokhuluma ngani ku the journey i-answer wona lo mbuzo wakho lo mbona ukuthi like why isikhathi lesebesithule ngaso like what was actually happening so in the songs they actually explain konke nje lokho ukuthi from i-lockdown to umlindo lo wa 2018 till ulindo kuhle lo senguyena today all the ups and downs that I had even in the career and what all those stories are actually in the album Mashoma mapedi le metse fela metsotso re freletse hora ya bone o mametse le Lesedi FM drive re A Thella afternoon drive jalo ka tseba ka labohlano re na le a celebrity guest mme ka jena re dutse jalo le Mlindo the vocalist ya sa tswantsha setlabalane se se cha senga ka jena se bitswang ka the journey o sebeditse le bomang setlabalane sena se seje bushuthi babe baningi bona yazi kukhona ubhuti umnqobiyazo ngisebenze no Putsetril ngisebenza no Limeke no DJ Maphorisa no Madumane no Lord Pori hayi Madumane no Lord Pori no DJ Maphorisa senzela abantu abaningi no re tsile ka ho utlwa hore ke setlabalane fela sengilo iphusha ngwana jwale bitswang igama lengoma ubuthongo it's number 7 on the album so Thabo kushuthi indlela besemathandweni ngayo when we were writing the song lo muntu besinayo kushuthi bengalaleki mayikhona noma futhi esekhona futhi bekuba nenkinga ongalaleki yabo so ngabe sayibiza ubuthongo manje ngizwa uyibeka njengento eseyadlula
Ngesikhathi sikhona. kusho ukuthi ngalesa sikhathi besiyibhala ingoma Bese khona yena. no yena usakhona ya asilahleki kalula asilahleki kalula Siyayibamba. siyayibamba Yeah, sikhala siyaphambili. Jalo o tlo re binela o tlo binela mo mamedi wa rona wa Lesedi FM ka ntle ka mane the journey ka potlo binela bothong. kusho ukuthi sizochuza nje ezikhona lapha ku-album le yejeni Okay. yeah it's going to be the first time performing these songs nama ngaze yabo so yeah I'm very excited and looking forward to it. All right. Momedi mashwabedi metsumina metsotso ka morao hora ya bone ke rata la afternoon drive Disoufeng restaurant Meadowlands Soweto ke mo leng hore re hona teng re Lesedi FM ka jeno mayhem ha re batlo o senyetsa nako re tlo ya ho Bongzito o fe dipapadi ka morao ho mono ho tla tjha teki ho tla tjha topo ho tla senyeya ke sentse ke go tsetsa ka dieta ona jalo ba kutlile hore motjhiso o tlo ba mona ke o fetang wa Lesedi FM Tla tshagong ho sale molora tshebeletso ke Lesedi FM re nke pina ga itseda ka kibua jalo ka the Soski girl e tla risa metsotso ka 30 ka mora hora ya bone ka mora mono fela re tla be sentse re kena dipapading le Bongzito jalo ka tsholo top lama 7 ka mora dipapadi fela Mlinde the vocalist on the stage
like a piece that fills your mind, not holding on to something that's not worth your time. 'Cause life gives enough. I'm reaching for your hand to rescue me, but you keep pulling back 'cause insecurities, yes. When love is enough, we can keep on running, running from that, crying for love. No need to give up on love. Running from that, crying for love. No need to give up on love. Running from that, crying for love. No need to give up on love. Running from that, crying for love. No need to give up on love. Two. Or the side. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Yes. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 or the side. Hey. Who really makes his woman feel so secure and leading the way. We'll make it if you put your faith in us. You'll only just regret it if you push me away. You need to be sure we can keep on running. Asimo mamedi ile shuma le metso mehlano fela metsotso re lebile horeng ya bohlano. UPZ Pure Surprise United People of Zion. Kipino sa Soweto re Thella afternoon drive. Well, the wide web at lesediafm.co.za. Holela haufi mo mametseng o le hona teng. Ke tshebeletso ya selemo Station of the Year PBS. Re ntse re tshwere jalo top number 7 re Thella afternoon drive ka Labohlano. Re o tshepisitse re hatsa ka kotloloho re le ka kwano ka Disoufeng pub ke mo re leng teng mme ana jwale re se re le Sethaleng mona mo mamedi ka mara nako sa fediseng pelo ho tlo hlwa sebini se tummeng se ratwang haholo o binela wena lapeng mo o le Qwaqwa Bloemfontein Cape Town ho lela haufi mo mametse go lona teng o le Soweto le Sebokeng o le Thokoza o le Vosloorus. Ho jalo fela he Mohamedi jalo ka o so utlwile he Mlindo the vocalist o rile ga bua le ena ga jwetsa hore o na le album ya hae e ntšhatša e bitswang O Humble the Journey me he hona jwale ha re sa senya nako ke nako ya hae he ya hore a tlo o fa lehlaso la hae ke utlwe ona le bo o buthongo o tla utlwa tse ding he ho tswa ho yena empa ha jale nako ke ya hae fine Mlindo the vocalist. Oh yeah. Zane kwakho ujongo yangibaleke angikhono kulala ujongo yangibaleke la ujongo yangibaleke la wena yafana noma uphongulelela eduze kwami nakhona yayifanela angikhono kulala hayi ujongo yangibalekela ujongo yangibalekela wena wemama zilama muhle umume kweduze kwami engangafonela etokweni ngibacele mbuyise phela ngona ukuphila ngaphandle kwakho la ngithole etokweni bakuqoshe phela ngona ukuphila ngaphandle kwakho la ngithole etokweni bakuqoshe baby mina ngesicrolling ngawe nalelele nje lokibuka mina ngizoqeda ngayo
ngiyofika entorhweni lakho mina ngenele eKapa ebantu bayangikhuza ngibamise lapha angizange ngokulwa baby ngizokulanda angizange ngokulwa baby ngizokulanda eduzane kwakho ngobe ngibaleke angikhono kulala ayokuzangobe nakhona yayifanela angalegela ubuthongo byangibaleke la wena sanibonani basalwane igama lami uMlindo isibongo waka the vocalist kusho ukuthi uyazazi uzoxoshwa lo DJ lo i-album yami iphumile igama layo Humble the Journey so we're moving to the next song that is on the album uma ungakuyitholi please make sure that you do get it ngifeaturishile i-Akatiers manje kufikile i-Akatier eli1 so angazi ukuthi i-Akatiers noma i-Akha le Hey. Mela. Sanebonane. Sanebonane. Sanebo. 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 Olha. Kasamo, uesekamo, karikigenamo, uesekamo. Karata o, uesekamo, karikirata o, uesofita o. Kagena uwesekamo, ikazamo, uwesekamo, garata uwesekamo, karikigena uwesofita wangawa, ay vale wangawa, iluyaka baikawata, ay baikawata, irobeile, ay baikawata, ay vale baikawata, mitokomele baikawata, ay wangawata, ay wona. Sengithole nabo babe abaningi hayi mina sengithole nabo sisa abaningi conclusion bonke babe bayafana bafuna ukuhlanyela abafana suka lona uye kulo shiye lo uthathe lona kuhlanyele eyami inhliziyo ngebayini hayi mina sengithole nabo babe abaningi hayi mina sengithole nabo sisa abaningi conclusion bonke babe bayafana bafuna ukuhlanyela abafana suka lona uye kulo shiye lo uthathe lona kuhlanyele eyami inhliziyo ngebayini Kasamo, uwesekamo, karikigenamo, uwesekamo, karata uwesekamo, karikirata uwesofita kagena uwesekamo, ikazamo, uwesekamo, karata uwesekamo, karikigena uwesofita wankawata, ay vale wankawata, pilu yaka baikawata, ay baikawata, irobeile, ay baikawata, ay vale baikawata, witokomele baikawata, ay wankawata, iwonyoma batu babatu badala ngam babatu badala ngam babilu Soweto, la tala, babatu Chichi badala ngam babatu badala ngam babilu Shake it.
Pare, katomo, uwe segamo, kari kingenamo, uwe segamo, ay karata o, uwe segamo, kari kingenamo, uwe sofita o. Yeah, make some noise for my brother Akatias. Let's get it. Kushuthi ngizocela ukuxolisa ngalela verse lela nengathi elizwakalanga kahle. Yeah, sizol edit lela verse. Okay. Shaba futhi bafo. Yeah. Sawubona nawe njani. Amen. Libonke belenkosi. Kamalamo Mlindo Sibongo, the vocalist. Thank you so much to Ilesedi for having me. Sibongo kakhulu nasemphakathini oseDisoufeng. Mlindo the vocalist. Awash. Hojolo fela re ntse re le kwano Disoufeng ke le Sedi FM ra Thella afternoon drive mme ka morao fela ho hora ya bohlano ha o batla ho fetwa la etseba pinane bonana ita una magumba la etseba magumba Jonito wa etseba magumba ko practice the whole week Perfect. Jonito o tseba magumba
Bongso o tseba magumba. a sebidi tseba magumba O tseba magumba? yeah Ka morao hora ya bohlano re na le Khade o tlo etsa magumba. e etsa jwang Ha wa tlo khiba. O tsamaisa hlooho. Hlooho ba etsa jwang? O tjeng. Jale tsa bonnete ba go se fetohe Mohammed mme re leboha haholo Mlindo the vocalist ka kwano ka Disoufeng e tsamaile ha monate fela mme o utlwile he o buthongo ke yona qadileng ka yona o qeteletse ka imedi yakho imedi yakho ha o mametse hantle imedi yakho ha o le motho a latelang ntho tsena ho na le sebini se ileng sa tuma se seng se hlokahetse Oliver Mtukudzi ho na le pina neng a shapa bitswa Neria ha o mametse imedi yakho hantle wa utlwa hore Neria ho sebeditswe mmoho ho na le ntho e kopantsweng mo no Thibla sa kentse mazaza Mohammed hono ho jwetsa hantle hore dintho di se di fetohile o fetotse mtjhane jwale mme he jalo ka ha o tshepisitse ka mora hora bohlano o tla fumana jwalo Khade mme ke ena bubbling under ya itumme dipinena e tletse hohle mona marangrang ha o sa tsebe tantsi eno o a fetwa fela re tla o ruta yona hantle ka jeno re le ka Disoufeng re bone le batho ba sentse ba tetse ngwaneso mona ba ready ba kella mago le nna ke lo hlobola quote ena ha ke batle quote ka mora hora magumba lwe batla magumba sa mannete Mamedi sheba nako hantle o di mahloho ra ke ya bohlano ena ke tshebeletso ya Lesedi FM Station of the Year PBS mme ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di ballwa jwalo ke tsietsi mohaladi tsika Hey, sup everyone, Solomba here, Low Shit Hour. Hi, you're now listening to Solomba in the Mix.
Mohammed Taba botlhokwa ke ena. Cultural Urban Festival Africa, Kufa Festival. You tlisetsa Kufa Global Stage, all white. Ka di 11 October, Rose Garden Bloemfontein. Dibini tse kgolo. Ho tswa mose ke Karen White, Andy Narrell, Ringo Madlingozi, Semito, Sanere, Sipo Hot Sticks Mabuze, Donald, DJ Lamizi, DJ Tseho, le ba bang ba bangata. Ditikiti di tholahala CompuTicket, Shoprite Checkers, Ticket Pro, BP, Astro Mohojalo le Spa. Ho tloha jwalo ka 295 ranta fela. Kufa Festival, rea Kufa sela. Re lebile holo fela top lama 7 re leboha Lebo Maoela. Mamedi re ufile tsona tsa theoa di latelana ke la bohlano re ba tlo senyetsa nako. Mamedi re itse wena re ke letsatsi le leholo mme hona le baeti ba tlileng kwano ba tswang dibakeng tse fapaneng ho keteka letsatsi lena la tata Nelson Mandela. Mme re batla re ke re ba nonya maikutlo re ntse re emetse hopola re o tshepisitse na le ntho re o tshepisitseng yona fela re ke re utlwe rena ebe bona keteko ya bona ya letsatsi la tswalo la tata Nelson Mandela 67 minutes ya bona ba ikitikile jwang ebile ntho ke ratang boholo ba bona ke ba mamedi ba tshebeletso ya Lesedi FM ntse re le ka kwano ka Soweto Disoufeng pub ke mo re leng teng Meadowlands Soweto mme thoko ka kwano sentse ke na le e mong wa baeti ba rona kwano ga itse ka dumela Dumela Thabo. Le kae? Ke teng wena o kae? Lebitso ke mang o tswa kae o entseng ka 67 minutes ya hao? Ke Dineo Modupe ke dula ka Dube mara ke tswa Lesotho Morija. Ka 67 minutes ya ka ke motho a sebetsang. Ke tswa mosebetsing empa he ke thuse hona le bana ba addicted mo di drugsing. Hangata ke batho ba ke ratang go ba kgothatsa haholo so ke mosebetsi wa ka hangata hore ke bue le bona. Jole ka jeno o entseng kapa ka lebaka la hore o dula o etsa mehlae ka jeno o theoetse wa rana 67 ke etsa mehlae ka jeno le tla feta fela Ntse le karolo ya mosebetsi wa ka e le hore ke etsa letsatsi le leng ho nna 67 e tsatsi le leng jolo ka ha ile birthday ya ka letsatsing lena ke itjwetsitse ka re ke tlameha hore ke etse dintho the way di leng ka teng ke letsatsi la o la tswalo ka jeno ke letsatsi la ka la tswalo ka jeno ha re mbinele ntho pela ma 7 man No, no ke mo mamedi wa rona re mo binele man Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! We ikutlwa jwang hore o bole mona o keteka tsatsi la la tswalo Lesedi FM ke lena kwano Disoufeng wa tseba le nketseditse letsatsi haholo le nketseditse letsatsi hona hoba ne ke sena plan ya letsatsi la ka jeno itse ha kutlwa ho thefela Lesedi le tla Disoufeng a ke a jumpa jwalo Re leboha haholo Auzineo mme o keteke ha monate re thaba le wena ngwaneso Mohammed haufi le nna kwano ke sentse ke na le ausi ya tswang KNM Africa Foundation hey Hello, how are you? Ho shapo jwang? Ke sharp wena o jwang? Man ke shapo wena o mang KNM ke My name is Mbalenhle Temba, so I'm part of the marketing team at the KNM Africa Foundation. So our purpose is about education, so within schools, within high schools specifically, for students who are studying accounting, and also we want to take them from high school all the way to varsity and also bringing them back into our company and then taking them through an internship and back into employment. Wow. Ke Africa Day today. Ke Africa Day. Team ya lona yetsa le rata ba mona fela. Mamela, today lenze enka kanto ka 67 minutes alone. Today we visited the Elinom Vuzo Community Center, but we went to Shabangani Primary School where we planted seeds, where we also went and cleaned some of the classrooms. We know tomorrow schools are opening. So that was our 67 minutes for the community. And it's the beginning, it's our first Mandela Day, but it's the first of many going into the future. Ke thabile haholo bua le wena Mbali me re lakaletsa mahlono lo re bone le ntse mosebetsi o motle itse le ha le utlwa gore Lesedi le teng la ha re tlo feta go re tlo bua le lona moyeng re leboa haholo utla Thank you so much ke a leboa wow re a leboa re lebile haholo fela yo batho ba KNM hey ladies scream ba bona fela Babedi tseba hore mo leng teng le basebetsi mmoho le rona ba teng kwana ba Lesedi FM o teng Jonito Soke o tla hopola Jonito Soke ke mohlophisi wa lenaneo la Thakgoa breakfast show ke mongwe wa batho ba re tsheditseng haholo twa o senga etsa mosebetsi o motle o teng Manneileng le Tuka nei ke tlo etsa bonnete ba hore ke ba le lona kwana
Sebidi, ke Sebidi chocolate girl Molefe, le ena o teng a re no ha ke no fetwa ke mosebetsi ona bolava, ke tla be ke na le lona. O tsebe le camereng, le camereng. Nest, le ena o teng ke Nestum, ke administrator le Lesedi FM kwano Gauteng. Thulane le ena o teng ke digital assistant ya rona. Kwano Lesedi FM ke bona o ntse ka ditshwantsho tse ntle. A di be ha ona re ka lebala Bongzito. Re ka se lebale mosebetsi mmoho le Ha ona ka lebala Bongzito wa FM. Re ka lebala jwang le motho a entseng tsena tsohle hore di kgonahale hore Lesedi FM le tle bathong. Ke bua jwalo ka Jabulile ke mookamedi wa rona. Ke marketing manager wa rona. Hey Jab. Momedi ba dutse mane ba natefetswe me o sontso utlwala. Ha o so bona o ba le Fifi Clubong. O so bona le Fifi. O tsebe di tloa. Me ke bona hore le mabone ana ga ba di step ntse ba re jana keng. Ba se ba batla hore ba qale taba tsa bona. Fela ke ratile ntwe re utlwileng e bua ke batho ka kwano ka Soweto hore re thabetse tshebeletso ya Lesedi FM ha e tlile bathong. Mme gale re mamela Lesedi fela gale re se re sa bone Lesedi bathong. Mme re thabile ka jeno re keteke letsatsi lena le tshebeletso ena e kgolo ya Lesedi FM. Go ngata fela ke mantletse ka kwano Mohamedi me re leboha haholo le wena ka hore bo ha mo marangrang a Lesedi FM go bone official Lesedi FM Facebook re teng X ko re hohle le Disoufeng kwano ha o ya maqepheng a bona o tla re bona gore Lesedi FM le Disoufeng ba entse ntho e ngata ka jeno. Tshebeletso ke Lesedi re Thella afternoon drive Soski a re late Bongane Shabalala ka lehlaso le monate a tlo re fatsa o qetela tsa dipapadi nanong la Thella afternoon drive show alala.
a ne te fetang eno mashome a mararo ka mora hora ya bohlano sentse re kena tsa ho qetela tsa dipapadi ho re A Thella afternoon drive sebedisong ya Lesedi FM ka kotloloho Disoufeng. Bongzito Ke lebile haholo Lebo le Thibos mamedi wa Lesedi FM tsena ke tsa ho qetela tsa dipapadi kwano ho re A Thella mme re di qala jwalo ka tse amang papadi ya ditebele ho fumana tse reng Alexandra Osik eo leng mpudi wa jwale ho WBA, WBO le WBC o hana le menyenyetsi ha ile hantle le ngongoreo e teng ho barati ba papadi ya ditebele ba hore ntlha ya hore o sa batla ehle a ile ka dilemo e tla hle mo sitise ntweng ya tloelwana hosane kgahlano le selwane se bitswang Daniel Dubois Osik ya dilemo tse 30 ana le metso e robedi o sia monena wa Dubois ka dilemo tse 10 kaofela jwalo ka e le hore o na le dilemo tse 20 ana le metso e 7 fela mme yena he ke mohlodi wa lebanta la IBF o re he boiphihlelo bona le bona papading ya ditebele bo tla hle bo mothusi haholo bakeng sa ntwa eo ha ngongoreya ho hang ka ditlalo tse ntseng di hlella tsa hore ehle ka re mathata a dilemo kona tla hle a be kgahlano le yena letsatsing la hosane ha re tloha mono re le bao tseamang papadi ya bolo mokgatlo wa CAF o se o netefaditse lenane la balaola papadi ba ka bang ba 70 kaofela bakeng sa tlhodisano ya CHAN e tlo bapalwa ho tloha ka la 2 ho ya ka la 30 kgweding ya Phato mane Kenya Uganda e ka sitana le naheng ya Tanzania ke baletsa phala ba ka bang ba 20 ana le metso e tsheletseng batlatsi ba baletsa phala ba 20 ana le metso tsheletseng le di video match officials tse 10 ana le metso tsheletseng ho tswa mekgatlong e 30 e sebedisanang hammoho le mokgatlo wa CAF mme mona he mamedi ho kenyeleditswe balaola papadi ba banna le basadi e ka sitana le ba batjha ba tla beng ba qala ho laola papadi tlhodisanong tse kgolo tsa CAF ho tlo tshwara boitshwariso he pele ho tlhodisano e ka thakgoa molemong wa hore ho tlo ho hopotsanwe melao e itseng ya CAF e ka sana jwalo le tshebediso ya VAR ho tse ding sehlopha sa Wolverhampton Wanderers se bontshitse tlotlo ho sebapadi sa bona sa mehleng Diogo Jota ya hlokalletseng kotsing ya koloi pijana kgweding ena ka ho kenya lebitso la hae hara mabitso a mane ho Hall of Fame ya sehlopha seo Jota o bapetse karolo e kgolo thusa sehlopha seo sa Wolves ho nyolohela le kinye kgolo ya manyesemane ka selemo sa 2018 pele a ka tshelela sehlopheng sa Liverpool ka selemo sa 2020 mabitso a mang a o Hall of Fame ha motho sheba hlopheng seo sa Wolves ke mabitso a banna ba kang Billy Wright le Steve Bull mme mokgona wa ho tlotla dibapadi tsa mehleng ka ho ba kenya ho Hall of Fame kapa Hall of Fame o qadile selemong sane sa 2008 hlopheng seo sa Wolves ha re diphethela ka tse amang papadi ya tennis Ons Jabeur ho tlaetsa to bellwa ka thoko hanyane kapa a kgethile hore a tla bellwe ka thoko hanyane papading ya tennis e lo shebana le tsa bophelo ba hae mokgatlo wa WTA maobane o phatlaladitse hore sebapadi sena se thewa mane naheng ya Tunisia a ke ke nka karolo tlhodisanong ya Montreal Open mme he o boetse ke sebapadi se le seng fela se welang ha ga dibapadi tse 90 ana le metso tse ka hodimo tse ke kentsang ka karolo tlhodisanong ya selemo sena ya US Open Jaba nakong ya ho feta o la iphumana a le maemong a bobedi fela ha jwale o theoetse maemong a bo 70 ana le metso 5 basading papading ena ya tennis mme lebitso la hae motho ka le hopola jwalo ka ile sebapadi se leng sa fihla semi-finale tsa Wimbledon makgetlo a mabedi kaofela mamedi wa Lesedi FM di bile hakalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa dipapadi he ebile le tsa ho qetela bekeng ena ha re amoletseding hape bekeng e tlang empa elellwa bosung bona sebile molefe o tla ba le teng a tsamaya le DK nano la dipapadi ho thakgwa mane metsotsong nka tlaka di horeng ya bosupa ho fella horeng ya bo robedi a team afulong a beke a botsholo o teng nano la dipapadi ka moqebelo le ka sontaha pakeng tsa hore ya boraro thapama le hora ya botshelela le boleti boss ke tseo ke la ka hlokomela Zito bekeng tse pedi tse fetileng sehlopha sa Liverpool dibapadi mmoho le amang a maloko a malapa a fapaneng ba entse serapa sa dipalesa e le ho tlotla Diogo Jota mme ho la bonahala hore dibapadi tse ngata di ne di utlwile bohloko haholo haholo fela ngwana mme haholo ke ntho ile nya utlwisa
motho o ka re lelapa la papadi ya bolo lefatsheng ka bophara le dihlopha tseo a di bapalletseng mme ke botle ho bona le sehlopha sa se bapalletseng pele a tla tshelela hlopheng sa Liverpool sena sa Wolves le bona ba mo hlompha ka ho kenya lebitso la hae mane ho Hall of Fame. Re kopana mantaha metsotso ka 30 ka mora hora ya boraro mafela beka be monate Zito ke lebile lona o be fela jwale bana beso lebile holo fela mabedisha ba metsotso ya lopalla e 20 le metse behlano re a re lebile hore ya botshelela worldwideweb.lesadifm.co.za ka mamela o le kae kapa kae ska ba lebala le hore o ka downloada jwalo SABC Plus app wa mamela o le kae kapa kae neng kapa neng #lesadifm traffic re a mebileng ya province ya Gauteng le top lama 7 o sontse le fela jalo moemedi mmoho le wena Bongzito re kena ka mane ka N1 na southbound garage drive ke mo e leng hore jalo le pheo le le tona la mmila la amehile ka mo hona le lori e meng gaggenene mme re a fetela ka mane ka N1 southbound ka flying saucer interchange le teng he ho ne hona le koloi e neng eme ka hare ho mmila fela ha jalo e hlekilwe mme sephethephethe se phalla ha monna tjana ke ne ke o tshwaretse tsona tseo ka jeno ho kwano ratella traffic di fumane hoseng ho thakgoha breakfast show ka mantaha ho tswa ho nna he ha tshikilo jaefa jwale a ke na go re jeloto wa tseba mamedi hangata kana kwena re bitsa rush hour mix mo teng re nkang DJ e re tshwara ka motswako o re isa lapeng o re thusa ho lwantsha sephethephethe ka jeno motswako o tswa kwano lapeng Disoufeng DJ ya kwano lapeng resident DJ e leng Touch of Soul ke na tlo re isa lapeng DJ Touch Soul in the mix ke na tlo re isa lapeng Ho jwalo fela kgaitsedi ya motswako o tswang mona Disoufeng ko na o tla beng o le teng lapeng mono wena ka Bloemfontein hohle mo mametseng le SADFM o le hana teng hana jwale DJ o ready monna Touch Soul a re tsamaya bra wa ka tobetsa play re tsamaya
My love. When I want to say, Jan, the man passing up a lot of sin. Bring fellow, my love. When I want to say, Jan, the man passing up a lot of sin. Bring fellow, ah, my lover. So who you say? Ah, my baby. You call a friend. Ah, my lover. So who you say? Ah, my baby. You call a friend. Indizendifane namajuba ndibe nare kaningipilise nendaweni ezincane kube sekuvulisa ngopha lapha nasemnyango da kanindenze ndibe mkhulu nami indizendifane namajuba ndibe nare
Kaniphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngoba kwalapha nasemnyango da asebona ngathi kubaliwe bulani madoda funa ngize ngicele msamo